journey. But if there were others who also faced that bend and they were able to take a turn, that means also me and you, we can also take that turn. Ikhona bazalwane, kodwa kunelichika elikhona emgwaqweni likhona alisho ukuthi indlela seyigcina khona. Noma ngabakhona bakhona empilweni yakho ekuphila, kepha indlela ayiphelele kunini. Hallelujah. Noma tingabakhona tintaba empilweni yakho, kepha impilo ayiphelele tintabeni. Oh yes, Jesus. Oh Jesus. Uthi lesikhulumi sithi kunebantu labahambele phambili kwethu badibene nalethintaba, kunebantu labahambele phambili kwethu badibene nalamakona nalamajika, kepha khona lapho emajikeni labadibana nawo they gained the courage baqhubeka. Kunemakhawa senturi lamanye agcina sangena ngisho phakathi ejele, aboshwa ngenza abayimvangeli, kodwa phakathi ejele abazange sabuke nejele, kepha abe sabuka inkatimo. Ngoba phakathi ejele ikhona inkatimo. Phakathi ezinkingeni zakho ikhona inkatimo. Kuya usizi lwakho lwetinyembeti ikhona inkatimo. Shama. Paulina sila sephakathi entolokwane inkinga utayibona inkatimo. Aksibonge nabatayibona inkatimo. Aksibonge nabatayibona inkatimo. Aksibonge nabatayibona inkatimo. Kepha likhethelo lebantu letawuphakamise amehlo libuke ngetulukwane inkinga, libuke ngetulukwane simo, litayibona inkatimo. Lalela wena. Storms are not permanent. Hallelujah. But glory is permanent. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Storms, yes, Lord. they are not permanent, but they are temporal. Yeah. But there is one thing that we are short of. Now the glory of the Lord is permanent. Are you here, Bazalwa? Ingatimla ngulunkulu imile manje kusekube phakathi. Kepha letimbi jesikhashana nje. Uthi nadothi endlula. Ngijesikhashana nje. Uthi nadothi endlula. Asiyombhali letinyembeti lotikhalile. Nolinganiso lena injabulo lesibekele yona. Ngoba kunenjabulo bazalwane lesibekele yona. Le njabulo lena ayidinga kufuna kwemuntu, ayidinga kufuna kwesitha, ayidinga kufuna kwemthakathi, but le njabulo ikhamba ngephethulo kutinzawo. When you lift your eyes upon
eyes, then now we are able to see and taste how grateful is our God. Are you here, Mazanoa? When you want to see the goodness of the Lord, just lift your eyes upon the mountain. Just take your eyes off the problems. Take your eyes off the mountains. Take your eyes off the troubles, of the tribulations. And you shall see how great is God in the name of Jesus. And now the Bible says, greater is God that is on our side than the devil in the world. Oh, Masataya. Sikhuluma nje ngento lesinkulu kakhulu. Indaba yama-storms nendaba ye-glory. Since the storms are not permanent, but the glory is permanent. David faced Goliath before he became a king. David watibana bamaji. Watibana Goliath angakabi inkosi. Nikhona bazalwane. Amen. Make my storms as cards. Joseph wathi ukuthi edlule phakathi emgodini afake ngabafowabo before reaching the palace, before efike emtini kaPotifa wathi ukuthi edlule emgodini afake ngabafowabo. Uthi lo munye yena agqoke njenganekwane nabanye lo munye mkhulu besamdzala afuyethe imbongolo lithi nenti imbongolo maye bese mnembongolo leseyindzala lakhaya leseyiqothukile angasayifunzi igugile. Hallelujah. Suke mkhulu asembongolo yami ngiyayithanda kakhulu. Angikwathi ungwatshe ngibana ngwatshe ngwatshe le. Uthi bakakhuluma lo wamangala. Wathi ubuke lokho ubona imbongolo yakhamba ekhayisha kancane. Le mbongolo lasithi abahamba bayingwaba. Uthi uhlele ekhaya uyibona ilanzi labafana ngemuva ishaka kancane. Nikhona bazalwane. Ungathi ngalesikhathi le mbongolo bayifaka phakathi emgodini. The time athela umhlabathi bathi bayayingwaba le mbongolo inyathela lo mhlabathi iyaphakama. Bafana spade sinye semhlabathi phakathi emgodini. Each and every spade sizophakama wempongolo. Ikhona bazalwane. Each and every spade sizophakama wempongolo. Bafana bathi bayayingwaba bayibona iyaphakama. Bayayingwaba bayibona iyaphakama. Bayayingwaba bayibona iyaphakama. Bayibona iyaphakama. Bayibona iyaphakama. Bayibona iyaphakama. Bayibona iyaphakama. Bayibona iyaphakama. Oh yes, Jesus. Iyaphakama. Awufathethu. Bathi bafana kade sibhekene nani khona. Bayibona iyaphuma emgodini. Ihambe yade. Ihambe yatelepele phakathi. Asengutshela indzaba. Ungawesabi lo mgodi. Ungawesabi lo mgodi. Each and every spade labasifaka phakathi emgodini sisho something empilweni yakho. Sisho ukuphakama kwakho. Sisho ukuphakama kwakho. Yo sonke spade labasiselect inhloko yakho. Ungabe usalwa nabo vithita wende nje. Vithita wende. Vithita wende. Vithita wende. The time of vithita umhlabathi uyaphasa. When uyaphakama. Nikhona bazalwane. Umhlabathi uyaphasa wena uyaphakama. Ngibona abantu bayaphakama nasemini khona la. Ngibona imindeni iyaphakama nasemini khona la. Ngibona imishado iyaphakama nasemini khona la. Lalela kunjele ungabanaki abathakasa bakulo yakho. Ungabanaki abahleba ngabe emsebenzini. Ungabanaki abakhuluma ngabe ngawegama lakho emsebenzini. Kepha vithita kuphela wenenje. Vithita kuphela wenenje. Vithita kuphela wenenje. Ngibona uyaphakama. Ngibona uyaphakama. Uphakama baloyile. Uphakama bathakathile. Uphakama bafanile. Uphakama baloyile. Vithita wenenje. Vithita wenenje.
Yabona ukuthi noma ngaba wafunzi, noma ngaba wafunzi, noma ngaba usuwekhala ehlupheka, kepha iBhayibheli lithi kunengadimulu lentaba ebukhosi. Jesus. Oh yes Lord. Ngiyakhohlwa ukuthi lo lusizi lokuhlupheka lesikulonyalo. Yebo ke. Lungeke lulunganiswe nenkhatimulo yobukhosi leya kwembulwa kithi. Kunengadimulo yebukhosi letawembula nalamushemini ngathi kunengadimulo yebukhosi letawembula khona la egameni likaJesu. No matter ukuthi ukhomosekile, no matter ukuthi uthelelekile, no matter ukuthi awafunzi, no matter ukuthi awunamali, kepha nalamushemini kunengadimulo yebukhosi. Oh yes Lord. Letawembula spiritual. Jesus. Yeah. Oh yes Lord. Ngatimulo khona. Yeah. Abambule ngatimulo khona. Funzi. Kunjalo. Indlela yonke ilinzele ngekulangatelela lokukhulu uNkulunkulu embule emadvozana akhe. Yonke indalo ilinzele ngekulangatelela. Singabantu emini lenzawo labatawulengatelela. Singabantu emini spiritual life embekelweni. Labatawulinzela la ingadimulo bayilinzele ngekulangatelela. Jesus. Ngoba kusibona bonke abantu la bakezwane labatawuthola lengadimulo kepha hlobo lebantu letawulinzela lengadimulo bese beyilangatelela. Oh yes. Yebazalwane lento leyilangathelelwa le. Lento iyalinzela bese beyilangatelela. Oh yes Lord. Kuze ifike ukuthi uzoyinzela bese beyilangatelela manje. Oh yes. Ikhona yini bazalwane? Lento idinga abantu labatayilizela bese bayayilangatelela. Oh yes Jesus. Oh Jesus. Wayilinzela washayilangatelela yona ifuna wena usafuni yo. Yeah. Amen. Amen. Jesus. Bayomfaka phakathi eParis. Nana ukuthi indaba yendlula khona emgodini. Mfundisi wami, mfundisi Mthupha. Indlela yendlula emgodini. Indlela ephakameni yendlula emgodini. Hallelujah. David before abe inkosi wendlula khona Zayili. Simona ubalekile ubhakele inkosi Sawula ifuna umbulala. Ukuphi use-exile, usehlane uyatrainwa. Yeheno. Uyatheswa. Uyathena. Ungathi nasemgodini usulungisela ingadimulo. Noma ngaba wafunzi, noma ngaba wafunzi, noma ngaba usuwekhala ehlupheka, kepha iBhayibheli lithi kunengadimulo lentaba ebukhosi. Jesus. Oh yes Lord. Ngiyakhohlwa ukuthi lo lusizi lokuhlupheka lesikulonyalo. Yebo ke. Lungeke lulunganiswe nenkhatimulo yobukhosi leya kwembulwa kithi. Kunengadimulo yebukhosi letawembula nalamushemini ngathi kunengadimulo yebukhosi letawembula khona la egameni likaJesu. No matter ukuthi ukhomosekile, no matter ukuthi uthelelekile, no matter ukuthi awafunzi, no matter ukuthi awunamali, kepha nalamushemini kunengadimulo yebukhosi. Oh yes Lord. Letawembula spiritual. Jesus. Yeah. Oh yes Lord. Ngadimulo khona. Yeah. Abambule ngadimulo khona. Funzi. Kunjalo. Indlela yonke ilinzele ngekulangatelela lokukhulu uNkulunkulu embule emadvozana akhe. Yonke indalo ilinzele ngekulangatelela. Singabantu emini lenzawo labatawulengatelela. Singabantu emini spiritual life embekelweni. Labatawulinzela la ingadimulo bayilinzele ngekulangatelela. Jesus. Ngoba kusibona bonke abantu la bakezwane labatawuthola lengadimulo kepha hlobo lebantu letawulinzela lengadimulo bese beyilangatelela. Oh yes. Yebazalwane lento leyilangathelelwa le. Lento iyalinzela bese beyilangatelela. Oh yes Lord. Kuze ifike ukuthi uzoyinzela bese beyilangatelela manje.
indlela washayela ngatelela yona ifuna wena usafuni yona. Yeah. Amen. Amen. Jesus. Udinga akathathwa ngisho umunye. Ubhizi. Ngikhona bazalwane. Hallelujah. Kepha bese kuthi naku. Lokulinzelele tinto ngikulangatele. Jesus. Uletinto letifuna yena ngafuni tona. Yeah. Letinto timkhanza alinzele. Angithi umlolinzele akwendeka ashiye indzawo yakhe. Umlolinzele uhlala endzaweni lefanele. Letinto timkhanza endzaweni lefanele. Manje namlofuna letinto base tiyafika tiyamthula tiyamfuna timkhanza ngasekho. Titholwe bantu abakafanele. Ngoba yena uyanhlanhlathe kunebantu abakhona nje namuhle mina kuprofethiwe tiwe impilo tabo but the prophet tabo ngeke tibathole yini inzaba bayanhlanhlatheka. Hallelujah. Jesus. Prophet asimfuna umuntu lohlanhlathekako, sifuna umuntu lotawusilinzela ngesineke, asilinzele endzaweni lefanele. Namhlanje uprofeta la ethi kuphela livile lentako, kuphela livikilela umuntu akasekho la so kuleli ndzawo. Oh Jesus, Lord. Oh yes. Amen. Jesus. Angithi ngithi baba thule tawushada ngishada kusasa. Ngathi uNkulunkulu siphukuphuku yini. Kanti ovele info overnight. Lene mali seyakushada liyizela ngesineke. Yeah. Amen.